ngo bikundi twemere mu masengesho yacu, bikundi twumve mu byo twaje kurondera ngoro yayo. Hanyuma tumaze guheza gusenga tuca duhereza umwanya abaririmbyi badufashe gutazira Imana no guhimbaza. Haleluya, haleluya. Biravuga ngo Yesu ni wewe narongeyemo amahoro mu mutima, nahora ndayarondera hanze ariko nta handi hariho. Haleluya. Yesu ni Ahora
twizera ko maze kutugurizira bibe twizera ko tukemera ko maze kutugurizira inzira y'umugisha, inzira y'ukubohoka, inzira y'ibyiza. Tugukomeye amashyi hejuru y'icyawe kandi n'inzira nawe uhagaze uhagaze wahaguruka uzamura amaboko dusenge mu izina rya Yesu. Usure umutima wa Yesu Kristo wakwiriye ku maso yawe. Mwami Yesu Kristo, ndakwakiriye ubuzima bwanje, ndakwakiriye mu mibereho yanje, ndakwakiriye mu kazi kanje. Ndagusaba uhindurire ubuzima, ndagusaba uhindurire izina, uko wahinduriye izina ya Besi, uko wahinduriye izina ya Besi ukamukiza agahinda, ukamuha umunezero, ukamwambura ibihe. Nanjye muri ino saha umpindurire ubuzima, umpindurire imibereho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Uhure mu gisata kimwe ushyire mu kindi gisata mu izina rya Yesu Kristo. Uko wahindurire ubuzima w'umugore w'ikaranikazi, nanjye uyu munsi kuri ino saha nditeze guhindurirwa amateka, nditeze guhindurirwa ubuzima, nditeze guhindurirwa ubuzima mu izina rya Yesu Kristo. Uko naje ntabwo ari gusubira inyuma mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndakwizeye data twese, ndakwizeye mbego yera, ndakwizeye mbego yera, ndakwizeye data twese. Icyubahiro cyose ni icyawe. Amen. Imana ushasha imana y'abashyitsi bazamuka ariko agaterana natwe uzamura ukuboko urabashimire. Karibu kandi hano ni mu Kigobe, nishimiye neza ko namwe muyera mu Kigobe. Niho Imana ikorera, niho Imana iba, niho Imana ivugira. Hano abanyeshengero imisozi ku wa gatandatu tuba dufite amasengesho y'ihema, aho Imana ivuga ikavuga kuri buri muntu wese. Turagutumiriye rero tuyakorera muri rya pisare iri imbere y'amadarapo imisozi gatondo ukagenda saa moya na nusu, nta gucerwa kandi bigenda neza. Karibu, Yesu Kristo akwirire neza, Yesu Kristo akwereke umugisha. Ubundi iyo uri mushasha icyo waje urondera uragikomba mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ariko reka ndakubarire kino kintu mu kirundi bavuga ngo umukecuru atuye uruhindu ahita mu ruganda, niko bavuga. So rero icyo nizera ni uko icyo waje kurondera kubitana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ariko uzahagire mu ruganda, uzahagire mu ruganda, uzahagire iwawe, kuko nibyo ushobora kujya kurondera ikintu kimwe, ariko nigega nawe urupapuro ukandika uriya usanga usaba 50 urupapuro. Yesu ashimwe cyane. Nusanga usaba 50. Rero icyo kibazo rwose cyangwa ibyo rwose ntabwo uzaba bihagije. Icyiza ni uko wabona biriya bintu uzagire mu ruganda, uzagire mu rushengero rw'iwawe. Ari akazi turagusengera kugira ngo ubone akazi, ariko uzaza kugira shima. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Uzotubera kwa patiri, uzotubera mu rushengero mu gihe utanabira shima, ntacyo uzakubarira. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Ntacyo uzakubarira. Iriza kutubabarira. Niba ushaka kuzatanga shima kwa patiri, genda musenge patiri, sengera mu bakazi, igira shima azakuzanira, azagusengera, azakujya kumenyesha cy'ibihumbi usomero zari zitandatu bikuranye barira ubwe baramutse bari igihumbi akacuka wona igira cy'uzanzanira kandi kuri katedrali uzamushima ngaho kwashije kuzana imuka bana gutuye kuzana. Amen, amen. Kandi aramutabara hano ku musozi w'Imana, hano ni byose birondeka. Uzazana igira cyane hano, uzamuha kubaha. Yesu ashimwe cyane. Intare yawe uzayikenera, uzavuga ndaje gusenga igihe 10 z'ukwezi kwa gatatu, nari gusibaza kirekire bamanuru isohoka byagenze neza. Yesu ashimwe cyane. Uzane n'igishimo no kuba ntamuntu yavuye ni bana yasohotse haruna kwepake yamasengeraga. Yesu ashimwe cyane. Yavuye make kwitwa makurata
yari afite imitwaro myinshi, afite n'abuzukuru, afite n'abakobwa, afite n'abakuru n'abakazana. Rero yaravuga ati nsengera umwana wanjye abona akazi, amusengera akabona akazi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nsengera umwana wanjye abona umugabo, amusengera akabona umugabo, agakora n'ubukwe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Amen. Umukazana wanjye ajyana neza, byinshi sinabikubarira, ariko nzikora byinshi cyane, kuba dutangwa mu gatoki, tukiri mu gatoki, ndabyibuka yaraza, kuba tukiri mu gatoki yaraza, kuba tugize hano twamaze imyaka ibiri, mu gatoki twamaze umwaka, yaraza. Ni ikimenyetso cy'uko rero abibake uko bigenda neza, nuko bigenda neza, yabona bigenda neza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Rero nawe uzahagire mu Uganda kandi bizagenda neza. Pasikaza Bimubi araza hano kandi n'umudandaza, ariko arasiba kudandaza amafaranga ari ayawe, arakuziye. Rero uko ndabikora hari n'abava kure ahita nibuziye cyangwa kugira n'urukundo cyane, hari n'abava mu Gasara, hari n'abava mu Nyambuye n'Isare, bakaza gusengera ngaho. Ariko wowe kuva ngaho ukavuga ngo ni kure, ntabwo ari kure. Yesu ashimwe cyane. Hari n'abava mu Ruziba, hari n'abava mu Kabezi, ndimo ndababarira, hari n'abava mu Musenyi, hari n'abava mu Cibitoki, mu Ngwe, bari hano. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Turabatuye rero uzoze n'ingurumishimiro, uzoze sabiri masengesho ntusibe, bizagenda neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Karibu rero turabatuye. Imana dusengera kuri Yazari, birasabwe na Kristo nawe tugira ibihe byiza. Kuwa gatatu n'umwanya wa none tugira ibihe byiza. Kuwa mbere guhera saa munani saa sita guhera saa sita Yesu ashimwe. Wasezera abagore bacu bakubaza ngo bigende gute, ngo turagukurikira ugiye. Yesu ashimwe.
Yesu ashimwe. Amen. Rero mu minsi iri imbere n'abanyeshengero tugiye kuba hari inyigisho tugiye kubabarira, tukomeza tuzibabarira nimba uri umusore ukazoshima umukobwa wa hano ingo bibarire pasiteri cyangwa bibarire profeti. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Umuhungu akazaza akakubarira uri umukobwa ngo ndagukunda, uzongera ati nzaguha inyishu uri umukobwa wa hano, umanze uzubarire pasiteri ati ndamujya muhungu, ubwo si ikirara, ntabwo ari esiko, ntabwo ari inzoka, ntabwo ari isato. Yesu ashimwe cyane. Tindabira mu buryo bw'imyenda. Amen. Amen. Tuzakurabira mu buryo bw'imyenda. Ndakora tugende isato turazibona. Yesu ashimwe cyane. Turazibona zigiye turazibona. Amen. 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 Abayisikobiji turababona. Yesu ashimwe. Ariko nabasiye kandi n'ubundi ko atavuze cyane ariko tubona kwayo. Yesu ashimwe cyane. Turasenga twarabaye kwayo uyizoka siko biri nakuza gusenga azahinduka. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twavuze ko utari mu bizima niwe yemera kugira abagore 10, wowe umukristo wemera umwe. Yesu ashimwe cyane. Nitwa tukuze iki jambo ry'Imana rivuga. Yesu ashimwe cyane. Amen. Twakuze iki jambo ry'Imana rivuga. Rero twese tuvuga ibintu 8 bigaragaza imbaraga z'amasengesho. Washoboye kuza hano bakemura amasengesho. Icyakuzanye ugisanga muri izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Icyambere isengesho. Tubaza gusenga. Isengesho rituma kuramba ni byiza. Amen. Kuramba ni byiza. Ukabona gusukuruza, ukabona no kwiyibira ni byiza. Njye ndatera uko njye n'umuzukuru uri murabyumva, ariko ndatabara arabona ndamusukuruza. Yesu ashimwe. Arafite n'abuzukuru biyibira ubwo aratwara n'abuzukuru n'abagore mu ijana, abana n'abuzukuru mu ijana barashimisha ijana hano ijana na 20 babanza cyangwa abayobozi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Rero kuramba ni byiza. Havuga ko Yesaya 34:4 niho havuga ko amasengesho y'imyaka nta kintu kitwa muri Yesaya 34. Inkuru ya Hezekiya yari umunyamasengesho, yari umuhanuzi araza aramubwira ati ibyawe biraga ibyawe kuko Imana iguhamagara. Abwira Imana ngo wibuke Imana ko nagendeye mu nzira zawe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Wibuke ko nagendeye mu nzira zawe. Rangira ushobora kubisaba Imana wakoreye mu Mana. Hari umuntu yabibariye n'umunsi aramara arakora kandi akora amafaranga menshi. Mama kambara rero ukizwa akambarira ngo tangira cyane yaridorera. Yari umukobwa mwiza agezweho. Yesu ashimwe cyane. Akabakoya ubuso bamwirukanye isa nawe atabizi. N'umunsi yabari mu rumba ngo murakana kwitira utangira ukane ntana yabise ntana yabo nuko arusubira mu cyo aratangira mugakere rero amajana 800 yatangiye ngo barahimbaye iti waruzi utangira cyo cyagiye ubwanjye profeti igira cyo ndata ishimwa ndata haba musengero no kubatuyoboye bro presentation arikora kuko sinari kurewe. Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Wabitse umukozi w'Imana nawe hazoza aho bakwambike 10,000. Yesu ashimwe cyane. Amen. Bazokwambika 10,000 kuko ibyo wabikoreye abantu. Wabitse umukozi w'Imana, wabitse Yesu Kristo. Amen. Ntawakoreye Imana kugira ngo ushobora gusengereza ikunda. Watanze amafaranga mu nzu arakuzi iyaca
nakoze ibinini mana Imana irabikora iyacisha ntwamenye Ezekiel rero arahindukira yereka Imana ibiciro bibiri bitatu bine bitanu uraba ikindi ibi none se nawe urafite uko wakwereka Imana Yesu ashimwe cyane amen urafite ibyo ukunda kugereka Imana ati bine urabifise ngo ibikorwa ibyo byatsinajije soko wacu Abrahamu ibikorwa biramukiza Yesu ashimwe cyane ibikorwa bizamukiza ndabizi ndazi ngo yitwa akakora kugeza ku yitwa gitaha uwo gitaha yarayanga ariko yarakoreye ku rusengero bita Iyase Kwezi yari bayanganye kuratuma bayangayanga kubera haca abagabo benshi imbere numva baca bakunda Yesu ashimwe cyane abagabo rero bari gusumya ndabyibuka mwene wabo aramukema n'umupanga hano yamwe yabo hano ngaha akoreshe bamutwara ku bitaro byose by'ibijumba rw'akarere semusi ibitaro byose bagahita ngo yapfuye bamenye ko rw'akarere bagatuje muri morgue ngo yapfuye umuntu aramwumviriza amushyira ukuboko ku munsi yumva umengo harimo akantu kakigira umwe aracyaterera amaraso baca bagatanga kumushyira muri morgue reka tugende kumushyira hari ivuriro riri muri karitsiye tumushireho izo twobera kumuhamba kuko baramuheza izo twobera kumuhamba ngo twamushyira muri morgue bakirirwa bakagishyira gusa amafaranga ubu bizatugora baca baramuzana saa sita y'ijoro araza kumuvura ngo tuvurire uyu muntu nari mbere muganga ngo tuvurire uwo muntu ndababaza byageze gute ngo yakende yatsitekewe acaraho namushimye amasaha ane ndamutera imiti ndamuvura bukeye abarakiza yakize agera gusohora bakagira itangazo mu gatondo nibo bambaye bati byageze ku murongo Kristo alifanya karibu na toba Imana imwongeye amahirwe yamaze indwi ku bitaro arataha baraza baramubara ati subira rero kubera wakoreye Imana subira mu mukizo Imana yatanga amahirwe ya kabiri nk'uko yakoreye Samusoni ntiyasubira mu kaboko k'Imana asohokera ku murongo mu nyuma atarakurikwa n'uburozi bongera kugarukana turaza ahantu bavura barashira ibitaro byose baramuzanira ariko kugereza amahirwe ntabwo uragomba guca yari yatuzi ngaho ku buremere bwa umusokoro w'abagabo ndagiye kubera ikagira igatera mu nyuma bukeye azotahe agacasubira mu bashaje aramusohora ati twara amasengesho sinari bamuhanze twara amasengesho ariko ntiyahavuye Imana rero iribuka ibyo twebwe iribuka yuko wakoze ibiki arashikana nawe ukunda ibyaha ikintu wakoze kinakoze ibiri ikamukorera itangaza icyakabiri amasengesho arazobora Yesu yagiye azara usanga muri Yohana 11:38 niyo mpamvu Yesu yagiye Marita aramubaza ati iyo uri hano umusaza wacu yari gupfa Yesu yazaga gupfa ni jewe kuzuka ubugingo unyizera unyemera arongera abeho Yesu ashimwe cyane n'ukwizera kwizera n'ukwemera amen n'ukwemera yuko icyo kibazo ufise kirunisha Yesu ashimwe cyane none wowe yazakubundi yizera ko yapfuye Yesu ashimwe cyane amen ntiyizera ko ashobora kuzuka yari yapfuye ariko wewe urizera icyo cyane kubera ko wizera nuko wowe uyihangaza Yesu ashimwe cyane uko kwizera kwakuzanye kurakweza inyishu kurakweza inyishu y'ikibazo cyawe amen imbaraga zose zirakuzurira ubuzima bwawe zirakuzurira bizinesi yawe icyo ukeneye cyose waba wibwira gutekereza
Imana yagukorera iragukorera mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ijambo ry'Imana rero rivuga ngo ibyo wibwira nibyo ngomba kukugirira muri iki gihe Yesu arashimira. Kandi noneho ibyiyumviro mufitiye imigambi mufitiye niyo kukugirira neza. Yesu arashimira. Amen. Imana ntiyorerwa ushobereye ukeye yagurirwa gusa kandi ikindi ati iyaba yabuze amafaranga yose miliyoni 5 yazana miliyoni 500 ku nzu y'Imana yazana miliyoni. Yesu arashimira. Amen. Ubu yagurirwa gusa yagurirwa gusa. Amen. Yesu arashimira. Hari umuhungu n'abahungu babiri nakagwa ku karorero cyane kubera bari baza gusengera kandi manje. Hari uwitwa Christophe Nshimiyimana Christophe yari umuyangayanga byari byaranze cyane rwose sa n'ubwabo bizinesi yagenda byari byaranze byabaye byose ariko gusengera nawe gatandukana n'ibidacyo niyo kurezi ihame ni kurezi ifitebe yaba yatanze ibidacyo kuri bikaje. Amen. Amen. Yitwa Christophe Wongari kandi bizinesi igenda neza aroza amajana aravuga sekatiri. Yesu ashimwe. None muri sekatiri suko yaroze sekatiri bigenda neza cyane kubera igitangirira cyo si ibyo usanga witwa umupiziniye yitwa wa Yesu Jamali nawe nyine araruhukira cyo. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ugira siporo nawe ugakora rwose ukazobaririye umwaka wose utangira n'urugero nawe utubabwira neza ijana ku ijana kubyifuza ariko umwaka wose ubari wa mwaka wabira w'indi myaka azagira igihe uyoherwa gusarura ururega nabo nkabambona nzavuga banza. Amen. Ijwi risohoza rikuba neza ni wa mwaka w'abafideli kugira ngo ni wa mwaka w'abafideli banza ugirire umusaruro ntakora amasengesho yarazura. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Amasengesho arazura. Uraza kukayagara mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uraza kumererwa neza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Uwavuga amasengesho arakizwa umurwayi iyo ari yo yose umaze wumve amasengesho arakiza n'indwara buri ndwara iyo ari yo yose kuko amasengesho ari yo yaba hypertension yaba hypertension yaba ibibyimba buri kintu cyose cyitwa indwara y'igize izina n'indatizira amasengesho aragukiza. Yesu arakiza malariya. Yesu arakiza tifoyide. Wa mugore yararwaye gutinyanga yararwaye kanseri y'igitereko yaramukijije yarabacana. Yesu Kristo ubaze ko yagiye kwa Mariya na Marita maze yari yaraka umurungo yarashwa cyane ariko arakira. Yesu ashimwe cyane. Amen. Arakira acagenda ku buzimana kubyo kuburondera ku buzimana iriya yari malariya cyane yari tifoyide itera umurungo. Indwara zitera umurungo ni nyinshi ariko arakira. Amasengesho rero avanayo indwara zose zaba izo mu mwuka cyangwa mu mubiri. Akarorero Yohana 5:7 ngo yari umuntu afise yagendana n'ubumuga amara imyaka 38 yamagenda ku idende bita sida maze akabura umuntu yamutererayo kuko ngo marayika yari yaragendayo akakiza abantu. Ariko Yesu Kristo araza amaze kuzana n'ibiki kuri ngaho atoze nabuze umuntu abantu bibara. Yesu ashimwe cyane. Kubera ikigo abo baba bigiyeyo bashobora batererayo bavuye bakiza akabona nabo bakatererayo basi kitagumayo nukumeyo urareyo nawe uzakuzamura rw'ejo baragica bakarenga yumvira abantu. Yesu ashimwe cyane. Bamuterereyo nawe uciye. Amen. Ugenda udandaza. Yesu ashimwe cyane. Use neza baragenda bakamurengana benshi n'abari bakomeye n'abamutererayo bakamuye n'umupango abantu. Ariko Yesu Kristo araza. Yesu Kristo iyo aramuterera mutereye oya yambaye kubwiriza kugira ngo amukorere iki
nshaka untere mu kidengeri, niwe yakiza, niwe bari mu kidengeri. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nawe rero Yesu Kristo wose azakubona ushaka gukorera iki? Amen. Ushaka gukorera iki? Amasengesho aratanga umugisha. Umugisha urimo byinshi, urimo amafaranga, urimo kuroroka, urimo kugenda hanze, urimo kwambara, urimo kujya, umugisha urimo byinshi. Ingoma za kabiri karundani hamwe yabeshye cyangwa yabeshye ubuzima bw'ibuka bw'agahinda dore rero n'ubuye hafi y'umuzi kera hari ibintu akabaho cyangwa amahirwe mugihuga hakiri intambara mu Burundi mugihuga pamwe yakibazanira na hase yakibazanira amahirwe mwaje gushima ngaho nta sima ubu niho bakubakira n'amabati ubu barakubakira amabati n'amatafari y'ibyondo ukaba mu nzu yubatse. Ariko kera mu mabuye baguhagiye bakagira ibiti sityo n'ibirondera birimo nta n'ikibazo babaragara muri imbere. Inzu umuntu no mu mafamili nawe yajyanye mu buhungiro acamwirwa n'ubuhungiro n'umukobwa izina ryo neza zitagereranye ariko yamuhaye n'ubuvukiye mu buhungiro ari mu izina ry'agahinda kuko yavukiye ari ntawe yikagereranye izina ryiwe sinzi ko bakubwiye ko cyane yikuyeho ariko nyina bamushyira kwibibari ariko arabimenya yuko bamwisizira rimeze neza arasenga Imana imwagurira iramuhindurira kuva amasengesho maze imeze umugisha. Imana iramugurira umugisha. Nawe uyu munsi Imana iraza kugurira umugisha. Wari ufite akazi Imana iraguhereza promotion mu izina rya Yesu Kristo. Wacuruza utabikagera neza uratanga ubucuruzi ubukwe mu izina rya Yesu Kristo. Kuko yabeshye Imana yamwaguriye umugisha, nawe irakwagurira irakuguriza mu izina rya Yesu Kristo. Kuko kuza ngaha ariko yashyize ko ariko ikigira cy'ibyishimo uzazana inzu y'Imana. Amen. Amen. Ikigira cy'ibyishimo uzabizana inzu y'Imana. Amasengesho rero arahumura, atuma ubona uko umuntu abona umubiri niko n'umwuka bwiza kubona. Ibintu byose bije hari ugiye wibwira ngo bibwiye ku Mana. Oya usenga ibisabwa byawe n'amacumi. Umugabo yitwa Koruneliyo yarwara cyane Imana, yarugabishinga, yatwaraga ikamajoro, arasenga. Umunsi umwe igitondo kimwe nk'uyu munsi Imana yamugenderera kugenda urazi Simoni Petero, genda urazi Simoni Petero kuko Imana yakugenda mu kigo kwa profeti aho profeti abakorera ngo uwo n'ikimenyetso mu mashuri abashyira mu kigo amapesije ngo Simoni Petero abantu bitwa Petero ngo uwo niwe agiye gusengera Yesu ashimwe cyane. Amen. Amen. Yeko arasenga nawe warasenze wasenze imbere yo kuza bwaje wasenze Yesu ashimwe cyane. Iyo usenga Imana ikuha amaso akarengayaba, Imana irakuyobora. Ku munsi wa gatatu nta benshi basenga ndabizi ariko Imana yakubwiye kuzana hano. Iyo usenga uramenya ibintu kandi ariko arapanga no mu myaka iri imbere. Niyo mpamvu abari bamaze amasengesho barishimye kuwa gatandatu baravuga itariki haba ku buzima bwawe, ku buzima bw'umuryango wawe no ku gihugu. Yesu ashimwe cyane. Amen. No ku gihugu, no ku gihugu. Ntabwo tuzi izabejo n'izaba ari hejuru. Yesu ashimwe cyane. N'abantu bagize ibitugu tukababona. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ntabwo ushobora kugera ku maradiyo na televiziyo ngo tubwire ibi oya. Niba baba bikeneye namwe bazi. Yesu ashimwe cyane. Nibaze gusenga kuwa gatandatu bazabyumvira. Yesu ashimwe cyane. Bitwa n'uko twari siko biri. Yesu ashimwe.
Amen. Amen. Amasengesho, izo ni imbaraga z'amasengesho. Nusenga rero ubyumvise ntange murazamuka. Yesu ashimwe cyane. Usenga uza ku masengesho ya samedi ntange murazamuka. Amen. Amen. Uzaba ari umuntu arasenga ntimukine, ntuzasubire gukina naje. Mwitanguriro ntacyo iteka zokora atabanje kwiganiraho n'abagaragu. Mwitanguriro iyo usenga Imana ikwereka ibintu abantu batarabibona. Amen. Amen. Abantu rero ntabwo babona umuntu afite imbaraga. Iyo usenga urabona ahantu hari imbaraga. Yesu yashimwe cyane. Iyo usenga urabona ahantu hari imbaraga. Igihe nyine yabigize aba mu kibenga mu kinini niyaba yarumviriza iradiyo, akumviriza radiyo, yari umugatolika wa mbere. Yesu yashimwe cyane. Amen. Yari umugatolika wa mbere. Yarabaye n'Igiswede i Burayi, abaye n'Igiswede arakizi. Nimwegereye yubakishije amabarabara, yubakishije ibitaro, wa kera. Amen. W'umupapati wa mbere w'umupapati ariko arumviriza radiyo. Umunsi wa mbere yumva muze w'intebe, dushobora kuvuga intebe uwo nyine arayirungika. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko abana baragiye kuniki kurira imikaje arayirungika. Ubwa kabiri ariko wa gatatu yumva nk'uko baramubwiriza kudakunditse ibintu ubona ari kuriya muhanuzi. Yesu ashimwe. Aracarukatorika araza mu kigo arahashika baramubarira rindira mbere yo tubonana twari twavuganye sinaya n'intebe bise genda kwakira urumubona n'umusite acanga telefone y'umuntu amuha amafaranga acaragenda ashazazanye 30 mu ntoki. Ndamusengera kigenda birabaye n'ibyo amafaranga yarondera ndasaragiye. Ageze muhira bukira cyagenda kwipimisha bya biharuro muhabarira asanga yagize diyabete. Ubanya byose yarazanye na ji ndayisengera. Ubanya byose abari bahandi manshi barakubo. Yesu ashimwe cyane. Cyangwa se yaburi iminsi barakubuza. Mu nyuma arabaza gukora ati Mana none wambaye kwambariye ku maruze mu gikombe kwatatumiyenzo wampaye cy'amafaranga nayo y'amafaranga nta manaki warose mu gatondo tubigenda bikoze. Yesu ashimwe cyane. Amen. Tubigenda bikoze maze gushikayo ndaguhereza ayo mafaranga kugira ngo ubone yuko agiye umuhanuzi wanje mutarabona no kubona kugira abatizwe nk'uko Imana yakwitubiriza byihuta kugira umwari yakubatiza. Niki uzokwiga wambaye ikanzu yera. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Arabatizwa wenyine yivuganira n'Imana. Imana imubarira n'umwari w'urukundo. Amen. Yesu ashimwe. Namaze gukora ubuzima bwawe yize nawe ushobora kuba ufite ubuzima bw'iwiwe. Ushobora kuba warabaye mu Bufaransa, warabaye mu Suwede, warabaye kwa patiri, ariko ndiko nakubarira kugira ngo wumve ugire icyo watora nawe. Amen. N'Imana yakumisha yakugenderera n'ukwemera gusa ukumva ahantu wagiye hari Imana. Amen. Ntuhave ngo wumvire ku cyo warose. Yesu ashimwe cyane. Wumvire ku cyo warose. Niyo mpamvu uyu munsi uraza gutaha kubona ngo kuko nubona ngo n'abasiba bazagutinya. Amen. Uzi kuvuga bazabisiriya bategura kurubana neza Isirayeli, ariko profeti Elisa akababwira umwami ko bagiye kubagirira nabi, bagaca bashyiraho uruzitiro. Niyo mpamvu birakenewe ko muri kino gihe umukuru w'igihugu aba afite umuhanuzi. Yesu ashimwe cyane. Reka n'abahanuzi bo mu mubiri
bose abitwa ahantu tuboneka maze gutwara ibibazo umuntu agatorera tubitanduka ikibazo cya mbere namaze kuba natora kubabaza vuga uruhu rwa Yesu Kristo vuga uruhu rwa Adamu utanga n'amahererasi bivuga gusa urabivuga tuva mu Yesu Kristo benshi bumva mu muzungu Yesu Kristo n'umwirabura yavuye mu ivu mu butaka n'Adamu igitaka ivu abakatolika banyikare bakuru n'isi ariko gusiga abantu inyota uwavuye mu ivu uzasubira mu ivu ntabwo y'ikizungu yera niyo leta aho abakatolika bariyoroshe kuri urabigize icyigisho bazaza byoroshye abakatolika ntabwo barabiheza abazungu amen n'abakatolika ariko urumwirabura Yesu ashimwe cyane amen n'abakatolika uko byifuza kugira kabe wambaye kwitsi n'ipantaro n'ibashari wabumane yemane gacumana gatumanira Yesu ashimwe cyane tugeze muri Romani amen bibiri Romani amen amen nina makati mwakoresha simbona bacata bagacata ingora bakazimanya ku maso simbona ndabona yakora abanyacuranga bagasanga ingona bazimanyitse mu masaha nawe ubibone rero wakoze ifoto yawe kwandika ko tugenda Romani neza wagize neza ukayiganika hajya isanamu ifoto uri mu kigo n'isanamu ibaza ifoto iyo sanamu ukayiganika ari cyaki bwa gatandatu amasengesho y'abadayimoni amapepo amaji mari ku gatanu rimwe Yesu akora akari ubwato ajya hakurya ageze aho hantu dayimoni zari zatwaye mw'irimbi umuntu yarira buri munsi ku buryo bashobora kumubohesha iminyororo byakunda ko bashobora kumubwira yarimo amadayimoni menshi yarimo amapepo menshi Yesu ahaciye aramuraba amubwira akagongwe amugirira imbabazi arapfukama ati Yesu duye y'amadayimoni aranakoresa Yesu Kristo aramubaza ati muri bande ngo turi ingabo ngo kuko turi benshi bari benshi Luka 10:9 ngo mbonye abadayimoni baguruka bakagwa hasi ntutinye abadayimoni kuko Yesu Kristo yavuze bahaye ububasha bwo kongera inzoka na scorpion iyo nzoka niyo dayimoni niyo satani y'Ulusiferi Mariko 16:6 ngo ibimenyetso by'abizera bizavuga mu ndimi nshasha bazarambika amaboko ku barwayi bakire Yesu ashimwe cyane ikimenyetso cya mbere cy'umuntu yizera ni uko abatizwa amazi menshi mu izina rya Yesu Kristo w'Umunyanazareti amen amen icyo ni ikimenyetso Yesu ashimwe cyane kubera ko tubatiza mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti kubera ko tutabatiza mu izina rya Data n'Umwana n'Umutima Mweranda impamvu hano tubatiza mu izina rya Yesu Kristo nuko Yesu Imana Data barakumenyera barazi ko ari Imana Data Yesu Kristo umwana baramaze kumenyera umwana Mutima Mweranda baramaze kumenyera uba bari ibya Yesu Kristo ntabyo bazi amen amen Yesu ashimwe niyo mpamvu tubatiza mu izina rya Yesu Kristo ibwa karindwi amasengesho azana inyishu baramugenza bata amasengesho azana inyishu baramugenza bata amasengesho azana inyishu nta gishu ukeneye gishinda yikeneye hari inyishu yikeneye niko ndarega n'igihe bakariya bazayigurira amafaranga amajana abiri urumva iyo ni inyishu ishashije cyane amen niba ikora kamera agira umubyeyi yaravugisha amen Yesu ashimwe barabwiza bamasengesho azana inyishu ubuzima bwawe udakeneye inyishu ntabwo udakeneye inyishu ndabikora ko yari kugisha amen Samuel wa kabiri
ana maze ngo barasenga rabashije barasenga atanga ishikanwa agira umuhigo. Ya masengesho ngo abyara umwana wa mbere ntiyabyumva, abyara n'uwa kabiri, abyara n'uwa gatatu. Amen, amen, Yesu ashimwe. Abyara n'uwa kane. Hari ibitangaza bibaza ngo uri mu nzozi. Abaririmbyi badufashe kuririmba indirimbo. Yesu ni inyishu, genda kwizera nawe uyiririmbe. Turavuze amasengesho ni inyishu. Rabashekere sikaya ni inyishu Yesu Kristo. Uwizeye umwemere ku kibazo cyawe. Rabashekereye nawe wumve ubone ko Yesu Kristo ari inyishu. Wumve ko ari inyishu ku kibazo cyawe. Umwizere umwemere. Ukumwizera ukumwemera niko kubera inyishu mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Rebo shekere sikaya Imani
ukabona ugenda bakabona kuri mu bisubizo ubu rero ugiye kubona abantu babona ko kuri mu bisubizo mu izina rya Yesu Kristo. Nakora mu bisubizo ntabwo kirungwa Imana igiye kuguha amafaranga witeguye protokole muzane amavuta nakora mu bisubizo ntabwo kirungwa mu izina rya Yesu Kristo. Imana y'umurema ungana mu izina rya Yesu Kristo. No kurangiza ndagenda kureba amasengesho aragabura arabashikiriya atanga icyo kurya abandi ba mbere 17:5 uburyo Imana yagabuye Eliya arabashikiriya umva akora inkuru y'ukuntu Imana yagabuye Eliya zika yabashikiriya Eliya yarananiwe maze aravuga n'umuhamagare ntibikunda yamuzanira kiriya gisiga kitanga iki igisiga cy'umuntu kila kinyama cyane n'iki agaca gikona igikona kiranavuga igikona nicyo cyaza gikona gikunda inyama kurusha abantu nagiye kubona ikintu gikunda inyama kurusha abantu igikona Yesu ashimwe cyane amen. Ariko nicyo nakishamo kazanira kaza kugaburira umva uriya nyene akunda amafaranga uriya nyene akunda nyene ibagiye Imana igiye gucishamo kugira ngo akugaburire akuzanire igisubizo. Hari amazi Imana yaguteguriye arabasha neza Imana yaguteguriye isengesho tukabarira atakugaburira bari kugarura mu izina rya Yesu Kristo bari ahantu bari gukoresha mu izina rya Yesu rabashikiriye kubasenga ndakorera harabakoresha ibyawe harabakoresha amasezerano yawe Imana igiye kubazana igiye kubategeka babikuzanire barabizana mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Hari abantu baba bafite ikibazo cy'akazi ariko bagiye kurya neza ndetse bagiye kubona akazi mu izina rya Yesu rabashikiriye yabashikiriye fata icupa ry'amazi wabuze icupa ry'amazi wabuze sero witegura ikigira kintu cyawe ishyiramo ryawe ushimwe amabwiriza protokole ugufashisha ikigira kintu cyawe urandikaho amazina yawe ishingamo ryawe urandikaho amazina yawe kuko tukomeza tugusengera na nyuma wabije wabije imbuto ziba zakwemeye mu mahwa ziri zikurikira mu bimera izindi zikurikira mu mabuye ariko ibyakorokeye mu bimera nizo zihindutse zika yabashikiriye. Mimi ninashukuru Mungu kuwa nimefika mahali hapa basi kama na hii ndani uhai. Usiku nilikamatiwa tumbo ikavimba mpaka ikanikosesha hata kulala. Mimi nikawaza labda leo nitashinda maombi. Nikaona rafiki yangu anatumia ujumbe akiniuliza ya kwamba mtateremka, huyo tumekuja naye, na mimi nikamjibu ndio mtashuka. Asubuhi ulipokucha ndipo nilijifikiria, kwa maana nilikuwa ninatamani nimlete mtoto, lakini nikasema acha mtoto nimwache mimi niende peke yangu. Mambo yalikuwa kitatiza anaanza kuisha, nikakuja ninaanza kujisikia vizuri.
mgongo unauma